Dobry večer, počitovani patrače. Nješkajši televizijni magazin počinjeme z dvoma kulturnima podijami, kotri označeli prešli tizenj, ali i da skeljima na drugi temi, o kotrih doznacija givše u našej kratkej najavi. Na otveranju tej multimedijalnej podії naštivitelje mali na hodu prisustovac i na performansu, u kotrim Natalija u ulohi kosmičnej asistentki, simbolu novih generacijoh, postavljala pitanja sučasnomu človekovi. Kladzanski narodni teater už treci rok nastupa na smotri dramskej dijelnosti Rusnacoh u Srbiji. Ich predstavi memorialska publika vše provadzi zos uvahu i oduševijom. Obawania, że te jary szatwa budze Czeszka, cudzacy po naszych sobešednikov nerealni. Każde svoje polja za šeje, choć jakie byli nevýhodni ukladanja. Komunalni kamioni virucuju šmece každi dzenj, a u naseljenih mestoh rasti žnjovo. Ali i popri toho veljenje sovisnih raždanje rucaju šmece na zabranjeni povrhnosci. Najalarmatnjejša dziva deponija prave u Kocure. Tohoročne međunarodne stretnuce mladih odbojkaškog toho roku, jak nam marili organizatore z Skeresturske školi, budze otrimane u nove školsko-sportske hali, hoć tota hala iščevšenje dobila upotrebnu dozvolu. Po veci ročnim prebovanju u Japonu, naščivjovanju veljih destinacijoh šircom šveta, jak i čislenih samostojnih vistavoh i projektoh u veci i žemoh Evropi, na sam predzu Njemecki i Avstriji našor prišlo i perše javne predstavljanje umetnici Nataliji Ribović u naši žemi. Bilo to toho štvartku u Avstrijske ambasadi u Beogradze. Nevidljiva knjižka pušćit šitsko zo ščarivnu paljičku mak of ediciji, kotru koncom 2013 roku vydalo ruske slovo, transformovala še 10. aprila do njezvičajnoho umetnického akta, kotri zo sliku, hlasom i ruhom na hviljku prisutnih povjazal i premostil jazični, državni i šitski drugi hranici, cekujuci Nataliji Ribović. Do ozbiljnosti i profesijnosti obdumovanja i pririhtovanja celoho umetnického podnjaca prešvečeli zmeše na samim jeho otveranju, gdje prisustvovalo na iste velike číslo naštiviteljoh, među kotrima buli i velji uhljadni kulturni robotniki zos žemi i inozemstva. Šitko toto provadzela i velika medijska zainteresovanost. Vistavu, kotra budze tirvac po 17. maj u Avstrijskej ambasadi, tvorja 3 tematski celosti postaveni u 3 prostoroh. Centralne mesto zabera nevidljiva knjižka drukovana za specijalnu fotohromatsku farbu, kotra reaguje na slunkovo zarji. Naštivitelje ju stej nahodi možu čitati zos UV lampu. U drugim prostore nahodiše audio-vizualna projekcija, kotra nas upoznava zo stihami o knjižki na njemeckim jaziku, a u trecim viloženi autorkovo risunki. Na otveranju tej multimedijalnej podії naštivitelje mali na hodu prisustovac i na performansu, u kotrim Natalija u ulohi kosmičnej asistentki, simbolu novih generacijoh, postavljala pitanja sučasnomu človekovi. Pa to bi mogla povec, hej, že človek tu služi jagodljem tota forma, provodnik, i kroz tu formu toška prehodzi coveckalj, še vola jeho život, povedzme tak. I toto, coveckalj mi, co mi doživljujeme, i to še všetko slučuje u ein paar Sekunden Blick, wie Lachmann. Zuerst die Tränen, dann der Schritt. Und dann 360 Grad kommt das Lachen, ist der Tag geschaffen. Ciklus stihov s kotrima Ribovićova rušela do vyhľadovanja išće jednog tvorčého polja nastal po jej slovoh po vracanju zoz Japonu i privodzenju u koncu tam započatoho projekta pod nazvu 7 zajačata. U hviljkoh zapitanosti co, jak i kazi dalje, slova buli odbit kotri gledala, a oni poznješe pretočeni do tej knjižki i to na 3 jazikoh. Jazikoh na kotrih Ribovićova bešeduje, tvori i rozdumuje, na njemeckim, srpskim i ruskim. Toto trojazične prepljetanje moglo še čuti i pod čas performansa. Kada sam otvorila usta, Zwei meiner liebsten und besten Freunde aus dem Amt haben mich
wegen der Nathalie angerufen und es ist kein Zufall und jetzt habe ich die Ehre, dass sie gerade hier in ihrer Heimat dann auftreten, wenn ich hier in Sand bin und ich freue mich sehr, dass jetzt unser Kulturforum mit Zauberstaub erfüllt ist. Вон baš tešljivi, že sme stupili u kontakt pored naših dvoch prijateljov, kotri naša zajednički i kotri isto u tote oblasti robja. I on isto preporučili da máme tu krasnu saradnju i on baš spodzakovni šešljivi, že máme tu krasnu saradnju. Že Ribovičova pravdiva univerzalna ambasadorka umetnosti, ali i promoter ruske kulturi, potvrdzali donjedavni redaktor Maka i toho vydanja Boris Varga. Apsolutno думам, že Natalija naiste na jednim visokim urovnju predstavila sebe, svoje vydanje, a istočasno i jedno vydanje, kotre na ruskim jaziku i kotre teraz dobilo jeden uroveň švetovi i na jeden univerzalni. Polne nam šercov, bo sme šitski tak chceli vidieť i chceme vidieť rusku kulturu, jak šestričku šitskih kulturov rovnopravnu. A Natalija nas barzne spodzivala, nie znali sme do jaké pripovetky uchodzíme, na iste šitsko zadumala jeden performans, vodzela nas pred svoju pripovetku i boli sme čaze pripovetky i milo nam, že sme to boli. Či ti je milo, že si uključila i ruski jazik do celog projekta? Ja ne znam či možem povez milo, ali ja думам, že je esencijalne i že je tu i to. Výstavu Stejna hodina ščiveli dr. Tomas Elzenzo z Njemecke, direktor H2 Centra za sučasnu umetnost u Augsburgu. On u švelji roki provadzi robotu Nataliji Ribović. Von einzelnen Projekten, sondern von der Kontinuität vor allen Dingen ihrer Arbeit sehr überzeugt. Mi še stretli, bo on še stretnul z moju umetnošću, bo poznal, kad sam aplicirala za Kunstförder Preis, to znači za nagradu Horoda Augsburga, tada išao on pešira stretnul z moju robotu i on ju provadzi dečnje i jomu bar zljem bitno da ma tot kontinuitet i da vidzi jak še to šitsko dalje pospiši, rozvije i on na to te povedzme vrsti avanturi, abo povedzme to te vrsti provadzenja to te roboti. U noci muzejo, kotra še otrima 17. maja, Natalija Ribović išće raz povtori svoj performans. Probovanje, kotre še probuje probovac. Zošćim še i zakonči to ta multimedijalna podija, kotra nas davameše u veljih poruša kednje rozumenje, već holjem rozdumovanja. Včera večer u ruskim Keresture zakončena 46. smotra teatralnej tvorčosti Rusnacov u Srbiji, dramski memorijal Petra Rizniča Đađi. Šlidzi kratke ohljadnuce na predstavu s kotrim je zakončeni. Širšu pripovetku o memorijalu u calosti hodni se opatric u štvrtkove emisiji Dobri večer Vojvodino. Dramski memorijal Petra Rizniča Đađi sobotu 12. aprila urjadovo zavarli hostci z Republiky Slovackej. Kladzanski narodni teater Kľud zo svoju predstavu Chujava Nau. Toho roku my bavíme takú satirickú komediu, to še volá, že Chujava Nau, tak jak Apokalypsa Nau, tá Chujava Nau, bo Chujava to je taký fiktívny valal, kde všetko je pláno, všetko pijú, nič nechceš im robiť, za to vydumal taký slovenský písateľ Jonáš Zaborský, tiež to bolo tak, že on dumal tým Prešov a taký valal pri Prešove, kde on bol jak farár, hej, jak pán otec bol. No a on napísal o tým valále, ako taký jak výšmech toho, napísal Chujavu. 2 dní v Chujave, čo volá toto literárny text, próza to jest. No a my sme zrobili také jak pokračovanie tej prózy, volá sa to, že Chujava Nau, čiže Chujava teraz. No a my chceme tým poukázať to, že jakže to tie ľudia, co boli takedy z 18. storočia, jak oni še čujú a jak, co robia teraz. Také to satirická komédia na súčasnosť aj na slováčskej, ale dúmam sebe, že i všadzi, hej, že tam je také komunálne, politické. My sa mocno tešíme na to, že môžeme prísť k Rusnákom, zahrať našu hru, za to, že tu je veľa Rusnákov a máme spoločný jazyk a pre nás je to
Dalo by še povedať ísť jak u svojim bratom, pretože vy Slováci, staré aj my sme Slováci, Rusnáci, no takže my sa mocno tešíme, keď môžeme ísť tu do vás. Veľmi sa nám to páči, je tu veľmi dobrá atmosféra, sú to perfektní diváci, dobrí, dokážu sa zabaviť na tých našich hroch, ktoré vlastne sú autorské, hej, nie sú od nikoho prebraté, sú naše vlastné a nám sa veľmi dobre baví, keď aj diváci sa šmejú a keď sa na tom bavia, čiže pre nás je vlastne odmenou ten potlesk na záver a nielen na záver, ale aj počas celej hry, keď nám zatľapkajú vtedy, kedy by mali, hej, a nám sa to dobre baví. Kladzanský narodný teater už trecí rok nastúpa na smotri dramskej dielnosti Rusnacoch u Srbiji. Ich predstavy memoriálska publika vše provádzi zo úvahu i oduševijom. Impresívne. Bardzo milujem. Toto što mi páčila predstava. Hej, môžem povedať, že som bardzo zadovoľný. Memoriál, ktorý sa od 5. po 12. apríl odvíval na bini veľkej sály Keresturského doma kultúry, generálnu patreno prešol u znaku našmianej masky zo zastavoch, ktorí krašali jeho hlavný úchod. Preciznejšie prešol u znaku komedii i to satíry i grotesky, ktorú toho roku, jak po porady patračom predstavili i 3 keresturské predstavy, i jedna subotická, i novosadská, ale i hostujúci predstavy zo Republiky Horvátskej i Slováckej. Jediný drámu u pravým smyslu odbavili treci hostci tohoročného memoriálu, mladí zo teatru Stevan Sremac zo Červínky.
голубки, як ще люблять. Дівчата, хлопці, поці таді. Suha jaro možljivela, že bi roboti u vojvodjanskih hotaroh počali skorej času i teraz su u polnim rozmahu. U Štidujucim prilohu budze slova o tim jakše parasti u Srime i Bački pririhtali za šatvu i pokljaše sihlo z robotu. Jarnja šatva u polnim rozmahu. Na vojvođanskih poljoh na každym kročaju traktori i vypatra, jak kad bi šitski odrazu višli porobiť tu važnu robotu. Co to te jari bude se šac? Po soju, kukuricu i žito, ja ne žejem nič veci. Kaj ima se ženi? Ja vam 10 hektari nešto robim u zakup. Plus... 11 hektari zapravo mam i plus kupujem malo, nie vedo. Nie vedo, ja. I teraz jak on zose, unuk Kesena i kupuje i robi to sve. Soja už posadzena, teraz lešica zima, jutre pojetre kukuricu. Za to hibridi ste še odlučili? Domašnjim? No, domašnjim, mešanim, všelijaki. Musím probovat z každý, že ktorí budú lepší. Závisí od roka i od všetkoho. Budeme šac i slonešik i kukuricu. Budeme i veće fajti, znači i što še dotika slonešiku, budeme verovatno i novosadski dek i daku ZLG. A co še tiče kukurici, isto budeme i ranši sorti, i srednji, i kasnijši. Voljem 3-4 fajti sigurno. Možda da jedna uspe. A Harja, že toho roku bude suša, rozdumujete o tim da kozoriče pošejete? Možemo za cen dva, že riče da pošejeme, že da njeteljo biljki po hektaru, ta verovatno što budeme da ko še vari lufta vece i vozduhu i takže verovatno bi u suši bi ljepše to godzelo biljkom, kukurici na primjer, abo i slonešiku normalno. Kukuricu sam sadal je 3 dni teraz. Už pukla, ali je išao gliboko. Kelju centimetri? Pa išao sam do 6-7 cm. 6-7 cm. A prerizeli ste sklop, pretože še očekuje suša? Nije prerizal sam. Ja dosta dal agrotehničke meri. U reji sam rucal. Ja rucal ja po jutro rahujem. Kolo 300 kg. Znači kombinovano sam robao. Već se i u reji sam rucal, 200 kg u reji, 100 kg je to 15. To dost, to bude već dobro. Ja raz nje rucal jedan rok, pa sam za šerpom to vyrubal, teraz 2 roky, keď bilo. Tak za statok. Nje vyrucala čutku. A tam, gde sam primenil to šitsko, već bilo kukurici. Ta rahujem, že hođi bude suša. Trebalo bi da bude. Ja isto sadzim jagi skore. Ja rucam veštaku, ta dumam, že nje prejdem baš podlo. Vi kasnujete novosadski hibridi? Šitski. Baš sam toho roku namišal za šitski, bo mal sam da spred 2-3 rokami, tedy keď to ta suša bola, ta sam mal i novosadski, i mal sam zemun poljski, i mal sam daci od stranih, ta strani mi najljepše prešli. Думам, була таку сустейша сетва, але думам, najljepše sam prešao z njima, takže teraz do šitskih pokuzi našo riče šejem, strani sorti gustejše i tak. Každý rok ekonomski vše Češi, ta pitanje o finansovanju šatvi češko kerovac.
як sme še porihtali. Všetko drahšeta, jak sme še porihtali, jak sme mohli. Mali sme kukuricu na lageru, sme predali ta. Evo, kupujeme sve co možeme, pokupovali sme. Dakle sam u Reji žal na kredit, na razmenu, a semena i otrovi to pokupujeme i naftu za dinarite. Za statku. Za statku. A krediti i pariteti to ničaju? A nije. Nie, jedino to spas toto, znači predat se 2 bujački i rešili ste problem. A vi, starodavni poljoprivrednik, to novši teraz nemaju statok? Nemaju, nie. Teško to navest. Ja, co da vam povem, znači i mlijeka, z mlijeka preživljavame, ali od statku, kad trimate statku, znači predate statok, evo vam. Znači za 2 bujački pokrijete všetko. Znači nje kreditirame še. Ne ideme na kredit. Zlo stvar to moj sin robi, ja užem taki jak na govgove. Daco sme keširali, jak še varja, daco bereme i na kredit, a uvidíme, ne možemo všetko i na kredit. U stvari njesam, bo na kredit to košta verovatno, već jak co u kešu, za suhi penježi, a kjeli smo imali penjež, htjeli smo loželi, a eto, daco varem i daco sme i na... A to bankarski kredit? Nije bankarski, to vi poručujeme robu za seme, paritet. A paritet, a nie znam točno nijaki paritet, evo, da vam povem popravcem. Keď človek primušený nachodzi še všelijak. Eto, nie znamy z tyma cenami, znači nigde nie mamy takie sigurnost, znači jeden rok 20 evra kukurica, drugi rok 15 evra, Slovenšik znaci i sami, že bilo pred rok, 2, 55 dinari, teraz bude možda 27, 8, u pol ceny od toho všetkoho, ale eto, nie znamy, že co bude ta, uvidíme. Uložíme, to bude čekati. Kupujem ja všetko. Većinom za žito nie baš všetko, šace vežem, oni za šidu, za zadrugi. A hnoj većinom všetko kupim. Za kukuricu ja nigda nie dlužni nič. Máte pravo na zakup državne žemi za tot statok? Máme. A žali ste? Žali. Máme. To redovno obnavljame, toto domaćinstvo i dobre to za teraz. Nie môž povedať, že nie. Jako hasno máte zo tej poljoprivredi? Hasno mám, sam co robim, to kad prerachujem peniaz, to ostane. A druhé nie ostáva nič. Nema. Cena mala, dochádza na lageru, kukuricu. Cena si, trebalo mi hnoj kupovať, treba všetko musel predať. Teraz se malo povećala. Hnoj podraksal, nie zna co robiť. Obawania, że te jary szatwa bude Czeszka, cudzacy po naszych sobešednikoch nerealni. Każdy swoje pola zaszeje, choć jakie były niewygodne układania.
predlużeniu zdogadnimy się, ktoryś chce jeszcze zmisti hodni widzic po koniec magazina. Komunalni kamioni virucuju šmece každi dzenj, a u naseljenih mestoh rasti žnjovo. Ali i popri toho veljenje sovisnih raždanje rucaju šmece na zabranjeni povrhnosci. Najalarmatnejša dziva deponija prave u Kocure. Тогорочне меđunarodne stretnuce mladih odbojkaškog toho roku, jak nam marili organizatore za skeresturske školi, budze otrimane u nove školsko-sportske hali, hoć tota hala išće všenje dobila upotrebnu dozvolu. Šlidujuca kuz dlugša pripovedka ma vjazi z ostotu na počatku našого magazina, a ona bešeduje o našim odnošenju ku prirodi i štretku u kotrim nješka žijeme. I popri toho, že 21. vigi, že še namahame, že bi nam životni štredok bol ušoreni i krasni, išće vše je stih kotriše njesovisno od nošag u njomu. Podčas jarnjoho ušorjovanja horodoh i valaloh za rozčisovanje deponijoh u opštini Verbas vidvojene vecijak milion dinari. Popri penježu potrebna i edukacija raždanoh. U Žrokami u Verbaše opštinska uprava za inspekcijni roboti porušuje akciju javnoho ušorjovanja horodu i naseljenih mestoh. U ramikog tej akciji rozčisuju še dzivi deponiji na teritoriji cale opštini. U Verbaše na periferiji, jak to izo zakonom predpisane, nahodziše veljka horodska deponija na kotruše odrucuje šmece zo Verbasu i naseljenih mestoh. Komunalni kamioni virucuju šmece každi dzenj, a u naseljenih mestoh rasti žnjovo. Ali i popri toho veljenje sovisnih raždanje rucaju šmece na zabranjeni povrhnosci. Najalarmatnejša dziva deponija prave u Kocure. Jest. Na novom selu kad iđe, on skrenci desno i tam jest. A vidjeli ste jak to vypatra? I co domace, to krašnje za jedan valov? Tam što se smeće otpadi, svinji, crknuti, otpadi, smeće i tako. A co domace, že to treba tam rucati? Nie. Modlim ljudov, Valala, Kocura, všetkých, i dobrih, i zlih, i jak da povem, da ne rozrucuju po Valali i da ne rozrucuju všade. Naj se prijavlja na mesnu zajednicu, také sme hodni, mi pomožeme všetkým, kompletnom celém Valalu, uginuća kad maju, da ne rucaju všade, to horše po naš, što djeci, po nas. A nie trebalo by šmece rucať všade. Nažal muszę vam povedať, že za čas Sovitu mesnej zajednici, ktorý vodzela jedna ekipa, gde boli ja, deponije ešte nespominali. Znači deponije sve boli čisti, ušoreni, bilo tih, ktorí boli zlobni i zavidni i hovorili, že kjelio to košta čistenje i tak dalje, već mi preverivali to koštalo isto teljo kjelio u Kerestori i u drugih stretkoh, gde še deponija čisти. Nažalj, ostatnji 6 roki opštinska vlast nje vidvoja ni teljo penježe bi kod curcom holjem šmece ušorela. Znači nježe bi nam pošorili to tu drahu, która bi trebala už davno biti pošorena, bo je projekat za to tu drahu od 24. roku, która vozi teraz sprem kanalu, a od kanalu vozi sprem Zmajeva i teraz už tu še vekša frekvencija transportu i saobraćaja. Znači, nje ani to da še porobi, ali nje ani da še pošori deponija. Ja dom, že to coška co nje treba, že bi kod curci cerpeli, dom, že nova vlast, že da iste coška žada, perša, že bi smo holjem šmece očistili. Tam máme 7-meterovú drahu, ktorá znabud zavarta izo 4-5 meteri šmecom, nje može ani prejsť do hotara, a na to bok kod curci maju okolo 3200 hektari svoje žene. Spozorjujeme, že znimki kotri teraz u Vicice znjemirjujuci. Znjati su u marcu prave u Kocure na Valalskej deponiji. Pronašli smo jednu svinju. Prinašli sme jednu švinju, kotra mala veća jak 300 kg, co na šitski zastaralo, a prinašli sme i zahinute prašačko bez šunko, co dodatno briguje. Postavia še pitanje, gdje to ti šunki zakončaju?
Problem glavne seoske deponije je velika Problem glavne valalske deponije to velike kolичество animalnog komunalnog otpadu, jak i neuslovne vyljivanje do cisternog kotri čista septični dolini. Kvilkovo za animalni otpad i fekaliji zo cisternog, gledame da jaki sistemsko rješenje, pretože to predstavlja žridlo operaciji horotoh, a co se dotika komunalnog otpadu, inspekcija okonči porjadnu kontrolu, čih hraždanje i privredni subjekti maju dostatočno opremni za rusanje šmeca, takže nie budeme rješovati den poštitki, ali i pričini toho problema. Mašine su već na terenu. Mašiny už na terénu. Už sme še dohovorili so zmestnými zajednicami, že budeme edukovať národ. Bo evidentné, že hraždanie u našej obštiny nie je edukované. Skloníme zahynutí životinní s pomocou speciálnych kontajnerov alebo napravíme kontrakt so spotrebníctvami, ktorí prerabiajú také odrutky. Budeme robiť nad tým, že by še raz alebo dva raz týždňovo oni vynošeli zo naseljených mestov našej obštiny. Definitívno toto musíme ozbiljno popopiť. Znamy zo sredstva javného informovania, že u jedných opštinoch, jak sú to Bečej i Strimsko Mitrovica, také odrutky zakončovali na stole hraždánov. Prichádza teplejšie dni, vysoké temperatúry, to ozbiljne i nešmeme ho zanecpať. My pozberáme šmece zo skantov, kontajnerov i mechoch, bo máme obowiązku toto robiť. 2 raz mešačno vynošíme i rošlinské odrutky a to robíme bezplatno. Odkladanje odpadu to veliki i dlugoročni problem u šitskih naseljenih mestoh našoj opštini, a tiž tak i u Kocure. Na teritoriji našej mesnej zajednici odredzeni 2 lokacije za odkladanje odpadu, tak volana glavna deponija i deponija za odkladanje budovateljnog odpadu. Međutim, popri tih 2 deponiju, nažalj, z času na čas zjavio še i tak volani dzivi deponiji i u Valalje i u Hotare, dzekujući se po jednim njesovisnim hraždanom. Čišćenje deponije u Kocure započate, včera porobena deponija budovateljnog otpadu i to čas u planu za oželjovanje. Očišćena jedna vekša deponija u Partizanskej ulici i rozpočati roboti na tak volanoj glavnoj deponiji. Tu okreme máme problem s komunalnim odpadom uhynulých životinjoh i odpadom zo septičkih jamoh, gdje nažalj za teraz nie postoji sistemske rješenje za to tu fajtu odpadu, koje bi bilo prilapljujuce za šitskih hraždanoh. Roboti še predložiti ih dnjoh, a roboti vyvodzi javne komunalne podprijemstvo standard za finansijnu potrimovku lokalnej samoupravi. U Verbaše odpad z naseljenih mestov odnošiše na deponiju, kotra pred 35 rokami odredzena ljem jak dočasove rješenje i iščevše njema dozvolu za hasnovanje. Pravda, že še nahodzi na periferiji, ali mušiše napraviti šaki uhod, bo nje drampi, taket kamioni uhodza, a pada dišć, a tedi bars šljiske. Mušiše napraviti visoka ograda, bo ke duje vitor, meščki i šmece ljeca na šitski boki, ta problem maju vlasniki poljo kotri kolo deponiji, hvari Ratko Đurđevac, predsjedatelj ekologinog ruhu Verbas. Smatramo da je lokalna uprava sadašnja vlast... Duom že terašnja vlast, lokalna samouprava, rušala u dobrim naprijame, a je teraz problem penjež, bo každe čišćenje deponijah vymáha veľo sredstva. Za čišćenje deponijah opština Verbas vidvoji veće jak 1 milion dinari. Novčane kazne za lica koje su zateknu u prekršaju. Penježni kari za osobi kotri potupja zakon, kotri rusaju šmece na dzivi deponiji, za fizični osobi od 3 po 6 tisjači, a za pravni osobi od 10 po 100 tisjači dinari. Tako i pri deponiji nahodziše Begelj, kotri prima vodu zoz njezagadzenoho Veljkohobačkog kanalu. Ona še hasnuje za navodnjavanje poljo, kotri u vlasnictve poljoprivrednog podprijemstva Sava Kovačević. To tiš problem, bo voda zljata zoz deponijoh odhodzi do žemi, hvaral Ratko Đurđevac. Građani nisu dovoljno informisani šta im je... Raždanje nije informovani za že svojim šitsko na raspolaganju, že lokalna samouprava už davno počala zberati z obisoh plastičnih fľaši, a raždanje ih iščevše rozaju. Plastični fľaši vonka na visokih temperaturoh vypušťujú škodljivu substancu bisfanol, kotri škodljivi za žem i za požemni vodi. Išće jedan veliki problem prisutni u naseljenih mestoh opštini Verbas, a to vypuščovanje fekalijog zo septičnih doljinoh. Javne komunalne podprijemstvo standard za to tu namenu ma ljem 1 kamion zo cisternu. Kad su septičke jame... Keď slovo o septičnih doljinoh, tu stanu tiš haotični.
Ľudia angažovali privátne osoby, kotrým čiste doliny i toti fekaliji virusuju do poljoh i begeljoh bez dopušćenja. Teraz standard organizovalo robotu u dvoch zmenoh i mi otpad zo septičnih doljinoh vypušćujeme do kanalizaciji. Za razliku od privatnikov, kotri ho vypušćuju do poljoh, ta će miša zo podzemnima vodami. Tu i država rigorozna. Odličateljni i privatni osobi, kotri njemaju pravo okončovati totu robotu i vypušćovati fekaliji na mesto, kotri za toto nije predvizene, ali i osobi, kotri angažovali privatnika, abo pre nižši ceni, abo pre da su druge. Imali smo pritužbe da nismo Mi mali privatki že njemame dost cisterni, ali teraz sme organizovali robotu do dvoch zmenov. Mušim nahlašiť, že še hraždanje muše edukovati i naučiť, že bi svojo komunalne obovjazki placeli, že bi komunalne podprijemstvo posihlo kvalitet usluhov, hraždanje muša platit jeho usluhi. На жаль, то в Шадзі культура новшого часу у шицькому нашому поднеблю і нашому окруженню не цешíme, že zostým a všelijak, že by nahlášiť, že to by všelijak trebalo da ruša od osobného rozdumovania kolo toho, okreme familijného i okreme menších deti, že by to prevžali dobrý obyčaj svojich rodičoch alebo svojich starateljoch i všelijak, že tak počinajúci u malým i od malého familiji može očakovati, že bi voljim s časom nadžila kultura rozumanja, že bi še ambijent ekološki bol co prilapljivši, podnošljivši i podsješujući. Však za teraz, nažal, všetky sme všetkove taki, jak je v Šadzi. Держава може іще вше доробити закон о руцанню шмеца. Ze muši napraviti takvu fajtu pred pisanjom i kari, kotri bi mali džistvo. To znači, že še kari muša dzeše zraz zmocnic, že bi ljudze ani nje podumali rucat šmece tam, gdje nje dopušćene. Ali paralelno s tim država muši obezpečiti i pravilne za zberovanje od rutkoh. Rozviti državi rišeli tot problem zoz reciklažu, selekciju otpadu, sklo, plastika, paper, roštinski odrutki. To može i u naših štretkoh, keď ľudze ukážu dobrú dzeku i sovis u životnomu štretku. Čekaj do soboty, hoće do nas, hoće hlaci za skocu.
Odbojkašski turnir Zdravo mladi Evropi i toho roku bude otrimani u ruskim Keresture. I tohoročni turnir bude međunarodnog charakteru, a svoju odbojkašku schopnost mladi ukažu u dluho opčekovanim novim sportskim objektu. Zdravo mladi Evropi, odbojkašski turnir, kotri še už tradicijno otrimuje u ruskim Keresture i popri toho, že ma sportski charakter, tiž ma za cilj, že bi še mladi z rižnih državov upoznali i druželi. Po tej raz Kerestur to turnir organizoval u školskej sali, a po šitskim sudzaci tohoročni še otrima u drugim objektu. Tohoročne međunarodne stretnuce mladih odbojkaškog toho roku, jak nam marili organizatore z Keresturske školi, bude otrimane u novej školsko-sportskej hali, hoč tota hala iščevšenje dobila upotrebnu dozvolu. Sportsko-školska hala u ruskim Keresture posle daco menje jak 10 rokov konječno zakončena. Instalovane zohrivanje i obezpečeni sportski rekviziti i semafor. Ostala jeszcze jedna značna stvar, która porobena, ale która wiązana z gasom u vojalskiej mreži, a to u stvari probovanje i testiranje zohrivanja. Nie možeš testirati zohrivanje kad nemaš z čim testirati. Znači, že bi še dao tehnični prijem, muši imati atestirani mesta hrejni cela i u tej chvíľky máme nejaké náznaky, že i gaz u mreži bude po nejaký švitký čas, odnosno keď to nebude reálne, že to še rieši za krátky, da poviem par týždni, vecka vjerojatne, že musíme prelámať riešiť, že by sme hľadali parciálny techničný príjem. Popri veljih problemog s kotrima še zočovali čolni osobi u mesni zajednici, sportisti i ljubitelje sporta u štoho roku budu mać na hodu trenirac u novim prostore u ruskim Keresture. To ta ideja pomalo še realizuje. Najhoršem, že moje zdravlje vecej nije za takvi ozbiljni roboti, ali ja da možem, lebo kad še velični, ja bi dzenj i noc bol u tej sali i z decmi treniral i rukomet i odbojku i šitski sekciji koji tu može trima. Znači, to je jedno bohatstvo. Vidimo, že dzeci nam zdroka narok še, baže hendikepirani od pojedze krivih kičma, od njespretnosti, od totalne, da pojme, fizične i njeporihtanosti, dom, že naiste to da sala bude veljo značica. Prave tod entuzijazem i porušal Janka Homu, že bi pred 4 rokami započal organizaciju odbojkaškog turnira Zdravo mladi Evropi. Jak i prešli 3 i tod, kotri še otrima 10. maja, bude međunarodnog charakteru. Ekipa že sušao rodu u Ukrajini 100% prihodzi, Novoselec za Sportska i Tištak, Međulaborci i Bardeo za Slovatski, poslana Povolanka i do Hrvatske, uvidzime nje potvrdzeli niđišće i znači keže oni je pridovec kad bude 6. ekipa domoškoljara Zombor, Ljebo, Subotica. Školsko-sportska hala u ruskim Keresture konječno bude domašnja tim prekotrih i započate budovanje mladim sportistom. Ale tota naščiva bi mohla budzi dobra nahoda, že bi še to odvalal predstavili jak dobre potencijalne mesto za pririhtovanje sportistoh, poneže zo zakončenjem toho objekta šitski uslovija za take ponukanje budu spoljnjeni.
Počitovaní patrače, bolo to všetko, co sme pririchtali za náš poriadny nedeľový magazín. Jeho môžete patriť i u repriznim terminu na štvrtok na 16 hodin i 40 minuti. Na jutre na šore naš televizijni dnevnik na 18 hodin i 15 minuti. Spred ekipi kotra pririhtala i realizovala nješkajšu emisiju, žičim vam prijemni večer. Doviđenja.